أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Šukriyete zahvala perole devlece najpare se kuvajtano rab saj se to negro. Šukrije lahese najpare se emso počastijamene najšužavera audijatra marivera islam kuri hemo pokrgo Kurani Kerima čeri anala inne dine indel hil islam zaista plančače je pravo vera koja je ljela peko romandetani samo islam. Šukrije lahese najpare se emso počastijamen Muhammedija sallallahu alaihi sallam kovajtano palno pengameri kovajtano hatemin nebi to je pečati saj pengamerengro koji ne učitelja kao jakro. Šukre Allah se najbare se emso cidiamendari perda so anđate di kao nur. O Allah subhanahu wa ta'ala tano dova. Kaz bičari ko drumo šajte penadar tano običal do to je suputimo a kas me kjela bange drumova te džal da osav ko manuš tano našal do osav ko tano manuš ki zabluda. Neka tano rahmete mu spas opra maro maglo pengamir Muhammed sallallahu alaihi sallam. Neka tano rahmete mu spas opro lese čerudne, opro olesra mala, to je opra savija, opro tabinja, opro sa okola manuša, kola ligarena olesra čačipano drumo džuke amesko dive. Neka tano rahmete mu spas, hemu pramendi kola jamaga te. Rabbi šrah li sadre vajsele emri vaklu udenti milni sane efko kali. Rabbi zidni ilmen perfektni velhihni bisarihim. Amin, ja Rab, alimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dersi kutarka vačera, tema to je su dersi vičinipe, te ponižine, ja pak te perave o čast neka stro. Te ponižine, ja te perave o čast neka stro. Te ponižine, ja pak te perave neka stro ugled, to jest te perave o čast. Și caleo mahane, ando da ek prav muslimani, sar bi peravele anglo avera manusha tano baro greh. Sar bi peravele anglo avera prala muslimanja tano bud baro greh. Jekje muslimane se na neme klodovate čereo, ti spitine u falinke, ko avera manusha, pa čak hema ko dikela da ek mahana. Ovtano borči tu čarova mahane. To jeste garavi. Odoresi su Allah subhanahu wa ta'ala vačeri ko Kurani Kerim pala ko garavi neka strimahana ko dunjaloko he meo le strimahana ka garava ko sudnu dive. Allah subhanahu wa ta'ala ko Kurani Kerim vačeri pala bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhe alladine amenu čtenivu kesiran mine zani inne bada zani ism. Vela teđasesu vela jahteb badukum bada. أيخو أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Sobi ko prevoz načini pala o vernici cidentumen ando buča kolatane sumjeva. Cidentumen ando buča kolatane sumjeva. Di save sumjetane čače. Čače greh he mačeren jeka averestro lafi. Madiken ti kalen njeka verestre mahane, da li bi neka se ando tumendo ovela gudlo, tahal omas, ando poprav kova mulo, a tumenđo dova čerko, od dova tumenđe gadno, od reset darago tarhalah, o alak čače, gledala tumaro pokajanje, hem kolotano. Al huđrat, dešu dultu ajeti. Muhammed sallallahu alaihi sallam vačeri koji je hadisi, ko ligari o Ahmed ibn Hanbel, vačeri, penelotano, ko garavi dajk lađavi pe kotar muslimani, a na kava sveto, hemu Allah ka garavi o lestre lađa ko ahireti. Hikaja, kotar kja tema išla kavačera kotra moro pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam, sar je ka prilika bešla pe amalencar ki džamija, hem dok bešena
Černa lahko ima Adičerena o vreme, to jest u zamani namazestro, a Angledero dao bešivo negru pak, on sare hine celo džemati hinetanaj, kojeg bija kura hale devakro mas. Bešindo, ko tarih druma maro pengamer Muhammed sallallahu alaihi wasallam ki džamija, osjetija je klošno miriš, staro dova vela kotar da je kesro per, kastra šubilo but, pa kotar dova morano te me kilo dva gas. Muhammed sallallahu alaihi wasallam isto dika, hem kastra a velo dija miriš, kastra je kislo dva gas, hem odova dika. Hem dikatano isto sartano od ova manuša kanani but lošno situacija. Džanel sare i silen abdest. Od ova manuša kastra je kislo gas, džanel sare i silen abdest. Hem sar pale dajek dakika ka ušten te klaninen. A kada ka ušten, od ova jabanđija manuško vahine mora ovtušte od džalterelo abdest. A kada oka džalterelo abdest, tad sare ka džanen kohine od ova kasra i kislo od ova gas. A normalno od ova kovolo lese lađao, hem kovolo lese baro poniženje. Pa od ova te pena je da ki kakro dikiva Muhammed sallallahu alaihi sallam pralanen. Samo dikano po džemati hem vačer džanem džepoma. Koliko tartumende hala devakro mas. A normalno sabi vačer na penjala kestre bi čalde, pa sare amen hala mas. Ako ađare, sare tuštente džan pren abdest. I saru štilite džan pren abdest, amaš karolende hemo kova manuš, kole samo amaro pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam spasijale, pe barago dža koja hinele, ano 2 sekundi, kova odma smislinja sota čeral, sar nabi ponižini pe akava amal, sar nabi ovala ano 2 džemati, ani bari lađe. Kosaka vadika sar subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ana te garava da je kesri mahana ako dika aka men garava neka stri hemo Allah subhanahu wa ta'ala ka garavi daj amarova jai pa kwa khireti kova čer ko dunjalo ko subhanike ve bihamdike la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.